kao ideja je definitivno super stvar, jel? Odnosno već je prije bio kao Good Vibrations i super je da još postoji nešto da se međusobno, odnosno da se međusobno budu konkurencija i da se potaknu da budu još i bolji. Mi smo pop rock blues band, jel? Imali smo čak jednu mini turnejicu, tako da smo uz Blues Challenge u Memphisu svirali još u Atlanti i u Muscle Shoals. To su bile 2 svirke prije i u stvari na te 2 svirke prije je još bilo puno bolje nego u samom Memphisu. Jer tu smo stvorili nekakve kontakte, čak su nas pozvali da ostanemo bar još 10 dana tamo, da sviramo to. Nažalost nismo mogli zbog karata i financija, jel? Ide dobro, sve ide stvarno super, jako smo zadovoljni. Ovo ljeto će biti pretrpano svirkama, što nas jako veseli. I evo sad baš večeras smo tu, sutra idemo u Bratislavu. Onda smo malo Slovenija, Rumunjska, Srbija, Hrvatska i tako da po Jadranu ćemo biti dosta. Tako da sve super i veselimo se jeseni, nadamo se proširiti malo po Europi i tako dalje. Publika nas je jako dobro prihvatila. Ipak to je za koga sviramo, tako ako nemamo publike uzelo sve to zajedno. Jako mi se sviđa baš to što se okupljaju bendovi iz cijele regije, tako da se i bendovi međusobno upoznaju i publika upoznaje neke nove bendove i prostor je dobar, nije neka rupčaga, nego je baš fini, pošten klub, tako da mi se to sve skupa sviđa. Nakon prvog albuma smo već imali neke svirke malo onak dalje od Zagreba, a solo sam već i prije svirala u Sloveniji i Srbiji, ali nisam s bendom. I onda nakon drugog albuma još bilo više dobrih reakcija i više nekakvih kontakata i poziva i dogovora da dođemo svirat. Pa smo dio toga i realizirali, dio ćemo na jesen i do kraja godine i nadam se da će to tako sad dalje ići. Dok ćemo mi biti dobri, da će nas zvati. Dobro večer, dragi ljudi, drago da ste došli večeras. Čini mi se kao jedna retka stvar koja se dešava danas bilo gdje u regionu i pozdravljamo u svakom smislu. Mislim da ovakva dešavanja, ovakve inicijative treba da se dešavaju u svakom gradu u regionu. Skoro pre nekoliko dana smo izdali dupli singl. 2013. je bio zadnji album. Ovo je prvo naše oglašavanje posle tog albuma. I to je singl sa jednom verzijom pesme Kroz, plus alternativna verzija te pesme i ljudi to mogu da besplatno skinu sa interneta sa mogućnošću da nešto i plate ako žele. Mi smo, kad smo izdali prvi album, upatili taj trenutak kad su se prodavali diskovi. Tako da znamo kako to izgleda. Mislim da danas bendovi to neće ni saznati. Nova je situacija. Mi smo se odlučili da sve radimo sami, pošto da sami radimo svu produkciju vezano kod benda, tako da smo se odlučili da izdajemo za sada muziku na internetu, na našem online labelu koji se zove Druga stvar, tako da ljudi to mogu da provere. Novi album, mi na njemu radimo, muzika je tu, pojavila se, verovatno ćemo da ga završimo u narednih nekoliko meseci, koliko god to bilo.